abashema muje shema twegonze twege tumanye progress na ibigenda amaise bya General Muhoozi. The future is in our hand as young people. So nibyo yabare mukuru wangara muchawantu nayo yabare mnonga honarebo twakwakira omukuru Mawanda minye nakira umwami Vincent Mujuruzi abakutureba mwena nabakira kandi abashemerwa mukagira amagingo nabanyita Mawanda Michael Maranga ndi member wa parliament wigara East Constituency mu Rushenyi district kandi nistamaka chiko aka MK movement tukweta kasisi Central Commission ngarka mba chairman wa disciplinary committee wa MK movement nabakira kandi ninyisigango kiganiro kitukuza kusoma mu mabazi yogu narashe mu kireki nchira kutuyamba akongera kubatangaza MK movement niki kandi ntubashaba obuhagizi okwija mukatwegitaho ekisinje kitu kikabasa kuba cyamani kandi kikagenda omisho yabare mnonga hati ebibuzo ko kutubyinaha of course abantu bibenda kwetegereza exactly kiriyo ko kubara umwambara mu yagamba naza kuba hari yo kushemererwa konka tari yo buremezo burasanje security rije buri kimwe cyo na abantu bibenda kumanya entande mu abareta omukuru Balaam nyenda tumanye abakutureba TV bibenda kumanya abo specifically muronzire Western region ikiresire mwateka rubindi icyo kubanza ndi vice chairman wa Western region aroba vice chairperson by na region zabo ezindi by na team building activity mwanza kubamanyisa abantu ba TV West n'abantu bambara n'abantu bankole na kigezi n'abanyakirare nyena nti General MK chairman akadisbandinga all groups MK ame team chairman team zona akazi yao yagamba we form one group MK movement but MK movement so far yakakoma abebembezi mu Western babiri vice chairman ninye coordinator wa Nkole honorable Shadrack Kanzeire chairman wa NRM wa Kiruhura Gomunyabuzare so go nubo bantu babiri bakomere so utukubantu tugamba building a family tuinakora activity ezeraita abantu bantu bona team chairman MK Army Revolutionary Guard and everyone tubaleta abantu hamu so tukora kachiko akaratu yamba okutekaniza omukoro guno wenakoza akachiko kakora obuchiko buna akachigezi kakwebembera team Kibuka Ambrose Kibuka akankole kakwebembera omunyoro Katwire Pole na co-chair honorable Baziru Bataringaya aka toro kakwebembera omunyoro Arali Basaliza minister wa foreign affairs obukama bwa toro akabunyoro kakwebembera omunyoro Bamwenda Godfrey ogo nuwe chairman founding chairman era majority shareholder wa timu ya Kitara eyo mpira adono wakwebembera timu izabunyoro so timu zo ntugama tugenda kora family yetu ya Kitara ni baruga mu bicheka bya Kitara byona tugendege mu sub region name so wiki ibiri tukaba mu biro byokwezi 8 tukaba Kiryandongo mu bunyoro abanyankole bakayija abakiga bakabayo n'abatoro bakabayo hati after 3 weeks twabagamba tujja kuba ntujjanka Nkole so ata abanyoro bakwija bakuruga masindi hoyi makibali buliza bakwijja kusoma kwege enganda kukora omukago okumanyangana hamu n'okwega mu bantu betukuleta abagenya abakurunka Major General Kashaka Steven noja gamba bya security na youth empowerment omugenyi wetu omukuru Frank tumwebaze honorable minister akuleta entanda abasigazi muratunga mutensigo ezokubayya mu bunako so timu zino turamara weeks 3 timu zaitu zona 3 ina tujja kugenda Kanungu anka kandi mu Kigezi utwaruga mu Kigezi harabe wiki 2 tujja kwesanga ntugenda anka Toro Kyenjojo so uturarabya wiki 3 tujja genda Rwenzori Kasese so omulimo guturo omukoto kandi omulimo gokombeka enganda kandi wenda kutwara omugisa kuno kubamanyisa abantu bona bankole na Toro na Bunyoro na Kigezi nti taro omuntu ondi
aina kubaza ebikwata MK movement taro omuntu aina kuyeta chairman oba vice chairman oba coordinator atawibwe atala appointed by General Mohozi. For now only one coordinator for Ankole is Nzeire Shadrach. Beta akachiko ka mwami katwire kakaba abantu bayingi nja kumusaba mwami katwire bagambira ogonuwa akaruganka so aba abantu bona abayina agambira timu ya Mr. Katwire bakumweta Muhangi ogonwe publicity secretary organizing committee actually wabere mnongo mwambara mechichwano gamba hatwireho norebe nyuma nko kwa wagambira akaroho groups nyingi team MK ame team chairman no satuzabire disbanded nko kwa gamba hariho ataba kupinga within I have heard some people say this one is not clear, we don't know his appointment, so harimo issues in case andi kugambire taro omuntu ayina appointment okoro mukoro gunu byona bitukora twekaguza a chairman waitu General Mohozi Rugaba tukumekaguza ona tuwa permission kandi oraba nogenda kukoma abantu abagenda kukora muri organizing committee still omekaguza ono mugamba nkomere bano nagamba approved nabagenyi bitukweta mikoro yaitu okuba sindika no mugamba nina bano nagamba approved. So abantu bona bakurwana mutarwana committee ya mwami Katwire ekkoro mulimo paka activities za team building wezirawa ora bakozere kurungi it is upon chairman government basigale ni bakora as volunteers betaka komere so tuina chairman manya vice chairman manya who tibaro noted wabere mnongo omwami pole nko kuyagamba omukuru Balaam hati nokora nabantu abo kuba ni chikuru nacho ekigwa cyajona kama zesime mwana wanje kandi mukamanje Dr. Balaam ikindi misime nabo kumta mu wesije akambeza responsibility eyo kubasa kwebembera omukorogo guyunguza ko muri wizewe urabona munana ngo bingi nagwebembera members kuya appointing because we had to sit down pakureba kweta committee kutagikozere because nkanye instruction kurgowe yaja ogeza ore kure committee kuza kora yona barebe ngutimu zona za basta mwazaza committee actually team chairman ya umwami Toyota agachiko kaitu yene himyanya mukaga aro spokesperson wita Muhangi wabe na gambira team chairman mu Western aro Bruce ino mixha no coordinating media na unaona connecting media actually national level tuineho Kenneth Omoja niwabere coordinator wabo wambara stage noje mu secretary wetu tuineho Caroline Morozi niwe ari protocol niwabere ari nawakari team chairman tuineho wote sawa na Robazar Bataringe nawakari team chairman no vice wanje nabana ka oyishye na members abo bari ba complaining abingi abo mweka beta banga kwisha I called them. I can even mention their names. I invited Gerard even refused to pick my phone. I called Bani aja muntaka mweta ngo mushanjo mukuru yakari apani kigabuka timshireka katinga amarango mushano shanjo mukawanye asharafu go nangoti ndamwesire abo kubo bakashanga ibiti yabergamo akabyanga yajango ntimu fawure atankebi yabaka independent yagenda we kiyaba ngoko nengegende yarwo mutizindi yagenda yonga so go tinabazigirira ko mweta akana uko na mwesere akata kuza kuyisha abo kwa wana yita mu team founder so na jamu team ziti zona uzoti nabo kumwishiriza aba muri bajango shintesha akashitandika bajango mwa musiri zekintu no kitandiko kishisha haza wakitandika ikintu kakishisha kikurgo mukono ncyakiro bari wakikora abakikora gikagenda so itwe really pinishanga no muntu wena so omwampol yes now jurisdiction ne koma ato mwanyo kunuguruga hikomanka omwanyo people need to know omwanyo gufurumu is ankore sub-region this now gureta mbarara ana gureta bushenyi district sikumines my contract ne hebra na munana ibyo ogwamkaga yes akwa yo organize ya person wo mukoro Okwetegyereza ebara mkaga kama jo kusigara mu baraize wa MK yes because me I been ntani nkora tinga moboreza toraza moro mwana cyo moro you know am moboreza bena remno chimanyi kunka wala ibini nazo moro ntani ngamba mu radio ni nkora ntani mobilizing so na hati no mukoro no bugura
Izo kusikira ni mobilizing because ngo mu mugwa ngo mu gakwa yikumbora gukora mobilizing. Yabari mnonga omwampore kandi abakuru abambaza kushobora information eri authentic MK movement no jihano. Nabo ico kurikizaje kurungi oyeje utabuzabuzwa nchaka. Hona rebo Mawanda. Structure ya MK movement emerireta because arabo kugira people are trying like to compare this new project with hato shamu tunaje twunkibika n'ushuti buri umuna. Do you have structures? Kandi zikora ziko. Wewe mnonga mu mujuzi Vincent nabari kutureba mwena echo kubanza nyenda kubasima abari kutureba na nimwe ba hosting umwa ekirechi wa TV West. MK movement tuchero bato tuyontu ezimba. Exactly. But carefully tukwenda kupapa abo kuba umwana muto tukumukomparinga n'umugusi. Structures itu nico kurera abantu batakazetegereza. Nico kurera tutekaho programs nk'izi za team building abantu hatuyomba ntuntu yanjora. Konkantu goberera ki abo kubwire tukuje ko bingi tukazo mu history tukajimarayo ntugoberera obwerembeze bwihangeri omisho itu y'imporike ahubwo nyincha kare. Konka cyamana ari kutukurura hata ndi mu mahi nico kurebera atakurebekera munonga rukurugayo ame serving officer. So hati structure between erho enkuru na central committee erho abantu munana ejunioni nkaseki ya inarem koko ruga central committee ejo oza ba coordinators regional coordinators mukumambara mukuyagamba twine coordinator wankwe omwami Shedrick Nzire twine coordinator wa Masaka ona yokaso bamutireho isandeji twine coordinator wa Soroti ona yo Peter Ogwanga twine wa Sebei ona yo Fadero na vice chairperson wa Northern Uganda Honorable Dr. Liliana Day. Hati izo twinaona kachiko akemsa akemichwe movement yitu ahubwo committee zona tine committee yoni yatiro kuyo committee yemichwe kwenda ngo tubase ku budabu dabantu bitu tukabegesa tukabashomesa tukabahereza njiri ya MK movement ngo bagira ngo muteno gwe neka gukira muto abantu ino kubashobora emichwe na next tugendere ng'abantu ba movement bucerikari omuntu gwakuzire waza kugondeka no guhendeka mwen hata jo structures nzo structures zito ezitwine obwahati kandi nk'uko batayibanje babagambire tukatwine teams nyinshi omukutandika exactly hati ochiburyaha team MK ame beja batekaho buciko pinga zikazatanga atakarigireho iyo nako rwakorataho hija revolutionary guards etekaho akaciko bona bakujya mu Rwanda gayi omwe MK movement hata abantu bakizaho kibabuzabuza nyuma abazi yaberwa nchakari hija bari imu mu rubayi tukoragane no chairman witu in his own wisdom yajata mwena mwegite ibi byatiye muzima cyo tubijeho ahubwo twagenda ntukura timu zezo zikatuyama tukugira ngo akazi yawo abo yomtine kizakozere zikakora mu mugwamani zikamobilizing wano yombe kenjo zikakora foundation ya MK movement hati cyo kurebera twija twine tukushira mu imbara abwa timu zezo ntuzima mnonga MK movement is all about hatu yanjiri tuyanda ntubareta. Now wagamba mekintu cha discipline which is very important project yona kugenda misho. Now how do you try to handle these in fightings abokuba abantu ababe barumu uriya nayireba nko amani bwanyuma yo kuronda team ekiri naco cyo kiri mu buhango bakera barondo mwami Balaam Barugahara barondo mwami Katubire Pole baronda Honorable Michael ati finally uriyo asigara rubaju mbaba ryo kwene bagamba like in the future how do you want to harmonize ecyo kintu kugira ngo kireke kurebeka ushuta bamwe bakabagunga we bari mnonga icyo answer yacu tukinda eje na position zone ziturumhati ziri temporary next year
Nsakaringa utugura solo election. Which is very soon. Next year. Yes, twasigaza imyezi nk'ibiri. November, December, January, February nzakushoza nankani roadmap yitu tugamba tukutanga kuteza ubururu. Such that abantu besherure ba leaders babo nanyekeye nyine kantu kagamba ninzagaruka yo witu nyesimba MK movement tugaye narimo MK movement ndio waye narimo ati kandi abantu abahagize bitu abaye narimo benyi aba MK movement MK movement ati noreba omuguru honorable ekibuzo kinkubuza I am asking for the sake of the viewers. Yes. Now hati like what is MK movement nechibina because hati abantu abitukumanya bariyo mbituyeho hata ba MK bari aba MK na inarimo nibyende kushana ati umuntu uri kureba shebe kucenga hati nico najya roadmap yitu neza kushobora eshobora abantu waza kuba member wa MK movement kakuyambeho ikikaguzo cyo kaguza ntabantu honorable watch tuli ba tabandi ba Museveni ba NRM exactly by to NRM as it is winding down their activities we shall rebrand to a more energetic tugenda kuri brandinga mu kintu ekirungi muno ekikwijja cha MK movement at honorable Mawanda is not a sec member in NRM but is a member of parliament serving under NRM nyowe Balaam Barugahara ni mobilizer wa General Museveni ite tugamba nti Museveni saa zino omutabano nwagarukawo. So formula it is simple. Who is MK? MK is the person or MK movement niyo timu ekwijja omuguru Muzeyi arugireho. Now hatu wewe mlongo mukuru Balaam ngokuwa shobora kirukenera ati abantu abayeno bare TV West n'abaturikize nabo turebyo nabiratego bino kuba kwenda bamanye next 2026 akabura ko mu abantu tubakatira after finishing an election we look at the next one hata abantu nibenda kumanya is MK coming on the ballot MK kwija Muzeyi watakwija Muzeyi na MK tubagenda kwa ballot ejo generator to stand by generator kande ya nuclear tesiskara kande kutokota amasanyalaze gano gakwikana nigekanga papa generator negendawo so omuntu akujja kusoma kurora TV West so ite tuli ba standby generator omuguru Muzeyi wagamba nti kusobora kusamba kuteba goal ite tulina dangerous substitute Ronaldo MK Muhozi Kene Rugaba owanyu mutabani wanyu munyakitara Amoti so ali standby kujja kutwara flag yo ya Muzeyi okutandikira mbali Muzeyi akangire paka so ateje anarogene ekora umupira bo kubana harimo abazani 11 haruna aba bari ya bench aho ati na mu cabinet twina sec twina parliament icyo parliament ne ina term 5 years honorable Mawanda sigeze myaka ngo umuri agaruka mu asaba karuru mu bantu ari honorable Mawanda government agenda kusaba karuru mu nupu oba mu MK movement chairman yes nyenzero shobore abayeno batureba TV urwa mukaga mbanda mwagamba nahura bahunare Frank baze Mike Mawanda nazo MK naza ko baruho ninga because now people do not know him exactly well people have not interacted with him like the father yes hati nibenda kumanya omujinyi mukuru ahabwenshi yaba bana of course where is our man General Muskene Rugawa naza kujocoro w'ikirisa Frank atwaye minister kandi kiri kikwenda kugambura wareba w'ikirisa Mawanda no w'ikirisa Barugahara ukareba w'ikirisa Frank atwaye yajokera General Muskene Rugawa wowe no manyangu automatically General Muskene Rugawa ari yamukoro so abantu ni mwena abayeno batureba omugenye mukuru no Frank atwaye no rajokere General Muskene Rugawa we ine message ariko daharwe kuko babagambire ngo haza kuje mugenyi wenda kumbye mukuru general nabagirata amaprovingire hato narebo abantu nubaza kwija kuruganka ikomanka who are you inviting Uganda yona wamuhora kuje mu bakurwa Western Uganda kana kuruka karamoje tukumusibira actually hotel zambara nazijwe ngenzere kwika hotel bangama hotel zijwire ndibali tiba kwijja mikoro ya Muhozi bagenda kurara mukasiki bakurara munka itoka
Shema Barugahara Kabohe hotel zona z'ijoro so abantu bakuru gambali bakuru gahona bakwijja kwegonza omukuru Balaam kankubuuza ekibuuzo eki yes why did you of all places think about Rubindi Nachimukasiga town age and you have not also hosted him last time tukaba amukorano kamukuza then tukabaona omukoro gundi gwa MK Ntungamu tukabaona omukoro gundi gwa MK Rwampara na Honorable Mole asimwe tukabaona omukoro gwa MK gundi Kizinda Mawanda Ushenyi shaka 1 year ago ishaka ati Buzuwera Bakariaki Kashari Bakariaki so tukwenda tukole Buzuwera omukoro gugaruka tukutwale isingiro okugaruka tugende Kazoro Kiruhura so MK wa Uganda yona tali MK wa Mbarara City n'ikindi yes ntwende turugo mu town tuzombyaro twine yabahagizi abantu baje kutwisha abantu runda n'abantu ya street ntwenda kureka abantu no bahagiza tuna mana ground cyo tugerera mu cyaro wizi wera n'ikindi kwagera ari echo nyine mwana wanje nkamwina already muna TVM of course na pinga atakutangira akagena ngo MK nashe MK activities kuri zo mu district ya Kashari nashe igihe gite yambara ruro ngo turutunga n'abantu igana mbwe no mu ntogo ningenda kumworeka neza kwerwa kabu nati yakagwere kandi akora kwita umwe n'ijure umuramukore saburejo katunga mu ntomo muhagizi wa general musikire kandi muhagizi wa NRM no cyama bene mu matakitenge akakwatekize mbiki cyo na cyo muryango ketano yagatenakereza geno kenero mukore makutizanye so ato wotatero mukoro kuseba muntu koko apana akalejo chonka abalisa ba Kashari batoirenti nsomera abatoirenti owano omwami kakuru ateirenti yeshikije ya brand owekite saroida gamana okora ateirenti ya brand bona rebo itungo ya tentibi yaya umuntu tsenterem bajukisana zamuna ajukisentibi owekite sana bazira bataringa ya terezenti akochi mtunguzi no meta coach ya terezenti arumana bashaka kwa kasi ya terezenti kandi commissioner Roida no meta Roida commissioner ya 20 kilo bisatu ya tente ya brand ya 20 kilo bisatu omukizimbe cya kitengi arimwe sako yemyoga bine kibina cyabo kwa ari mutako kora mukora bajya mukito ntwenda ko heptote ba heptote baganana kandi abantu baza kuryana abantu beje kurya kandi tuna are miskin binte wahure banani ngamba otakagira ngo tubishabire is out of good way abantu bekunire batera masumugabo bagamba tukora umukoro gwitu tutakora numaba yakora bakundo kuna bagira ngo umukoro maguteire bitoka tukune yes kandi abantu abatwera inywena kiro cya nyencha kara tugenda kuba tweetinga nitusima abwa general muhozi obo kutwenda no kumwenda ebintu byona bimutwere bijja kusima tugenda kuhandika omuntu ayina kyatwaire kandi tingatererago omuntu ni musabe ekintu I've never called anyone nti tuwereze nti bube nyini bakusima ne bagamba batugambira ino mukoro uko ni mugamba terera chairman organizing committee wa coach ya bataringa na kwa desima tera Honorable Bazir dagana kuwenti na kwa milioni 2 mbeni ndora MP wa Mbarara City asimwe ngajizire na ba milioni arufu so namugamba ati nkakusabire sente so abantu bakutekamu because age your party ari umwana wanje wabahumuze umwana says direct na akora byo komoruzi atweke miliyoni 2 abantu naheru yari atikatiro kanka ati nakusekya miliyoni mugenda mukoro Ebrabro na munana abantu bona batkorere tuje kubagambira be Muhozi kinerwa wine rukundo abantu bankundo moza abantu muhozi kankugambire oliswaza abantu banu ba kitara ndabana Uganda ajja tukora kuriga heru kugamba message ya general ya chairman president next president manyiro korora TV West baitu oliswaza abantu ba Bunyoro abatoro abankole abakigezi abakasese abatwa oli baswaza abantu ba Uganda yona oli botukozere kubi kwa abantu bakwenda munonga abantu bakwenda mbere na Honorable Mawanda motoka omukazi omuyamugamba Honorable Mawanda mbeshi kuwechi kante ina sente
iwe ino mukazi amugamba Mawanda wafa mukazi namugamba okusima wachwiza namugamba kwenda chiwe mbo nimasa kwepicha ngone chenti nikukunda we bari kunda mozi ejiona n'urukundo ariho mukoro kwabiye kuri Rugogo Ovo. I was among the people who appeared to be there. Nibashaba entrance sao, but inside it was nice. Is it going to be the same there? Nibasaba kandi okutaha kwabusa ebyo manyito byabo kangambira abantu babuzibwera abanyabuzwera na Shema na Mbarara na Kazo na Isingiro na Bushenyi na Rwampara na Ntungamo Hona na Ibanda ndio ni mbetaka vice chairman wa Western muje munywe orabo takusora kulya byo kulya speed igana kavera bakuteremu orabo takusora kunywa mataga speed gechikopo igana kadomora bakuteremu lita 5 ogendo nyo nabana abantu batwaire ebintu. I want to thank Lato Milk etwaire role twetazinga lite 10 yatongira no mchere 3 kg mchere batera no mchere abantu aba how sure are going to be sure no kimanya omukoro gwa general kandi abasirikale ba general iwe oli general actually oli in charge of protocol okaba muganda no rebe shintu kuna chikwata kuwarira mwabo kandi Santana ali in charge of media amukoro then Honorable Mawanda ali in charge wa Marwa yo mwenu yo nareba misa at your own risk. Honorable Bazero ali in charge wenyama then Honorable Gashumba ali in charge wa pokopoko so buli muntu agenda kuba no mulimo tugenda kulya tugenda kunywa kandi ogo omwesongozo ogo Allen Skin tumukonfirmingire kwenda kusima Honorable ne bamweto watusasulire Allen Skin Honorable Roida engineer Roida wa Kashari webali mnonga ogomwana Allen Skin yatuyo $15 engineer Roda nkomuntu yazikwata yazya Allen Skin jango imbira abantu bangabe buzibwera so tugenda kwegonza tugenda kunyumirwa tugenda kulya kandi muje twege Honorable tumwebaza agenda kubegesa anime mpyaka tractor parish development model Honorable Major General Steven Kashaka ejja kubana abegesa bya security youth empowerment hamuna mulingo kyabasigazi gwe mukusora kora mu sente mukatunga sente mutagenzere mu binupu mwanya mu bichebe ebintu ebikubatabura so abantu baitu bakitara inywena ejo tukujeta muzangana so now briefly tukujeza kugenda ntendera abo kubakire kare nkagenda nikawayo hatiya abakuza kwijoro wa mukaga which is tomorrow but one nibenda bamanye nanchaka yetu ino akasikishe nyencha kasali kali ora tukurara munga ito nyencha Shema abantu ba Shema bangambire rogi zijwire engineer Kamugisha Raymond abatere stage atere fireworks atere bitoke atere nyama atere ndongo paka nyencha kali bajja kute abantu bagenda kwibunza emukoro leka kujirebero rwa mukaga netanga tomorrow kandi wetukumaranu mu 25th of November rukwinjiri tujja kurara mu kaito mu kisayi kya rukwinjiri now hatiya schedule izobe ryeta kurugumu kasheshe emikoro netandika shavinga hi arrival nitandika seyina no kunywa buji amata emigati ebihogo akatogo inu bikubaza nebyenda in the morning saa musanju abantu tugenda cleaning mu Buzubwera town na tree planting utukumara tugaruka buffet utukumara tugaruka mu musomo okuruga mu bunaku saa 10 General Kashaka ngambira ino agaba mwara ajja kujja 10 akole keynote speak beto mugenyi wetu Honorable Frank Tumebas saa 10 ajja kuba na ikabuzuwera Allen Skin akukera kujja nyencha nabana bazina abanja bakweshongora Kachina angizire Kachina ngambira no agabo buji agaba ki Kachina neza kwa naandika nisizabe shongora stage manager so ni byebyo so anyway twaza kwika ahakire ko kugenda ntendera abo kubantu betebekana so kuzo mugacenchwire bero otaka mazire kwenda kusaba abanyakitara inywena abasigaze eminyeto abazeyi batata bakutuzara abamama mu supporting omwana wanyu kandi mwe bali ku supportinga muzeyi mu 7 Yoweri Kaguta obusumi bunu bwona myaka 37 agenda kwicha myaka 4
waragama nti awumwire bambi mutamukaka kandi garukawo kuba trainingira omwana mu supportinge mu mwende muno okukira na taata kandi kwenda kusisima muno batata baitu muzeyi Karazarwe wa Ntungamo bamuzeyi Rugumayo wa Fort Portal aro bamuzeyi bona ba great fathers of ours abakutuwa amagezi n'okutuyamba okurora ntukole ebintu ebirungi so nkusima abasigaze nkubasaba mu supporting General Muhoozi niyo solution ya Uganda agenda kuranisa obuli bw'enguzi omuntu noyombeko omuhanda in one time month. President Museveni said for him he has been tolerant. This one will not tolerate that. He is not going to tolerate whatever oli muri wenguzi atokurora ati ijweri tukabinga former national coordinator n'omuntu ondi tukababinga kwiba abantu kubasaba sente namuno ngwenda kumanyisa abantu bankole mutagendera muntu barua jakuwa munuwe vice chairman manyanuwe secretary manyanuwo tibaliyo mugenda Twitter handle ya General Murole owa buyakomere abantu bona obuchiko bona kabuyawo tujja kora formation y'obuchiko so abantu batabasaba sente manya boda MK Roni MK boda we don't have that facility to be Yellow power mutabigenda mbagenda kubayiba MK taina sente zagaba za boda MK taina loni MK taina Yellow power program tajina au bayaye omurasango muyaya aro mugende mu DPC webichoka byanyu mu reporting oba crime intelligence. Now omuntu omuchwekechi honorable Michael. Yes sir. Omuchwekechi chitwechi barabushenyi wampara omuntu yananda kugira okuyabahirira like this project na chiro. Poreka twiri. Chairman. Ngubya. Kongamwe ntaka chirokwe. Nyenda kubanza kutwara mu show kumanyisa abahagizi betwena. Nabakutureba. Ekigendererwa kitu nka MK movement niki tukugira mu nembaga no kuzina na okushemerwa ekigendererwa nutwenda ku advocating for a peaceful transition kugira ngo abantu bafuna obugabe which will be the first of its kind. Yes, abantu bafuna obugabe bokwesherura omwebembezi wabo kurga turukuhindura obwebembezi mu ihanga kurga mu karuru tutabanze kuzo mu kishaka Ichinjo tukashobora hati okuhindura obwebemezo mu Uganda tukwenda kuja kuba gukishaka no tekwa kuba karuru no tuenda tuhereze itonga bayimwe movement abantu mugisha batera karuru tuhindure government erizeho tugereta tujyaje nico mwambara mu yagamba nyabaramwe muri cyo tugire muhozikinerwa itwe kugira kuturebe mbere ngito abayibaruho umbye enyuma twarebe kubona ngo no kwabikoro no turango umuntu ari kubasa kuja kutindura government akagitwara kandi akabasa kuma na no kongera kutongoza ibirungi byenere mbiyekoze n'umuhozikinerwa. So you're looking at continuation, sustainability and continuity of the good deeds of NRM government. Babari mnonga tumuntu henda chairman akagamba ko akagamba kanye kamure ningita abantu mwene ningenda kabahamiza ngo cyabwizwe akisere kangamba mporo munongo wabwizwe akashyana ko kasara mu amanda akasi konka the main event nasho mukoro gw'amana gwabwizwe ubwo birabe na munana koko bakugambira twine activities zibabagambira twine ko byari mti twine ko rabulungi gwasi twine ko shambe mpira nzaka twine team zina twine ko nga cyama no kyashika mo kitensa baramu twine yo ibitagururo twine abeshongozi b'amani national arts amana roko arts twine ko na bana abazana ahane nimbakira nimbeta kandi security yaje mutakatine eruguruguru yabari mnonga omukuru Balaam azwi komukuru nkusaba abantu banyakitara inywena once again kubasaba imbesengereza mu supporting program ya Muhoozi Kayire Rugaba lekaba project atukarugam project tuli mu program isigaze implementation ya karurukanyu na support yanyu baitu kusima muno abantu abayizire mu bwingi kiri andongo bunyoro for our first team building activity twizire mwankole ambara MKZara muje muoleke Muhoozi Rukundo Buzibwera kandi ngonza kwamanyisa itwe nkaba MK movement we are one person. Very good. Balaam ndi muto wa Toyota anko witu Honorable Mawanda mukuru wange Honorable Kabanda mukuru wange muto wange Honorable Mwenda mukuru wange Liliana Abe kuruga Acholi sister wange tukora nko muntu omu
so mutawura bana abantu abakwikarani bajuma Katwire program ya Katwire ijya kuha amazire kutwara timu ya Nkole Kanungu Kigezi, amaze kutwara timu ya Nkole Toro, amaze kutwara timu ya Nkole Rwenzori Kasese. Wetwa tumazire final date then Katwire ijya kugama ndati program ojumazire kijya kusigalira chairman Muhozi Kene Rugaba okumukoma oba butamukoma baitu mwije twoleka amani kandi Katwire kwenda kusima wale mnonga eno flag eno jiro izinge oraba mu town flag abunuka amani MK oye MK oye TV West oye standby generator oye Uganda oye General 7 oye presenter oye we are one Uganda and we are one Muhozi and we are one Museveni and for us we are standby generator. Thank you. Tutugenda kuranisa ise waitu tugenda koramu na ise waitu so tulibana ba Muzeyi Museveni tujja koramu na Muzeyi Museveni bai tuliba Muhozi Museveni ka kuumura ati pam numukwati ha tukwate hanga yabari mnonga omukuru Balaam Barugahara kunareba kagambo kace kambuhero abaturikiriza n'abari kutureba mwene mwe bari kuturikiriza mwe bari kutureba nimba shaba ikintu kimwe cyo kubanza katusime president Yoweri Museveni na NRM ejifa ingara tuzere zimwe ziyondere kimwe abo kuba eji foundation ni eroho ikozirwe NRM menta NRM president Yoweri Museveni echa kabiri computer nyenda twagire Muhozi Kene Rugaba ito twahereze koma ngakuja kwa president witu wa Uganda president Yoweri Museveni yaheze kurugaba echa kashatu nyaburamu muje mtu yagito nyicha karakasiki urwamkaga main function omorwezi bwe mukama gumeni yabari mnonga omukuru honorable Mike Mawanda kakurura China wire abantu ina simu abantu tubaramucho asimu we are going to news we have another 9 minutes omanyire TV West abantu bagenda muno banenewe okay that's it bari mnonga honorable Mawanda bari mnonga omukuru Balaam kankwasa flag ya Muhozi ojja kubana ojoleka abantu yes honorable Mawanda imere kandi mutwikirize byagarukiraho katuzo mugacyenshi byagarukira nka byagarukira yes byagarukira bano watu hajira tukatera karura kwa president wihange kama gumeni listen Enshonga y'izuba yabane kukibwaho Sky View Soda hamwe na Plisna Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Aha, ejiyo pezi ya mweru omusizon yiti yokubanza y'enkondo werizo erebere taranta kushana nk'ebizino ekiga entore hamwe n'ebindi bingi aha sande birabi na mwenda by'okwezoku 2023 okutandika sha munana zihangwe okutahamu no kwabusha enkondo esajoba Amiterioritas Limited abahango omukugura no kuguza itaka omuri murenge rw'izoba hamwe na Nkole Place abino mwanya mulungi gwo kushemerwa. Sometimes dirt can give us something back. That's why I use new Omo. With naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for unbeatable stain removal. Kandi omugahanu na hariya MTN etungweire omu voice bando zayo za burizo hati no basa kutera